Ito sa tampo ni Crisel Dongdong sa kamot sola. Kining kamot libog ani unsa man ning kamot sa palad. Kung nagan siya palad pasabot nga dali siya makakita og pangwarta. Pero nagan sa kilid sa palad, gastador po na siya, di siya katigom. Naa sa ilok, alom sa ilok na sa to nagkalugan nga kasandigan, meaning kasaligan siya. Makamaong motago og sekreto, Scorpio, maayong buntag. Duha ka adlaw na po ni nga iyang ipahubad. Nagdamgo siya og bata nga napoy namatay. At talagang ba, sir, please ko hubad sa akong damgo, bata siya pero dugay na to siya namatay. Birthday sa iyang papa, ato daw giduyan ra siya. Gikuha daw sa papa niya, gibutang sa katre. Ako ayaw gikuha sa katre o gikugos. Si katawa ang bata, sir, unsa pasabot. Unsa pasabot ani nga patay niya, nabuhi. Nagkulugan ni siya nga mulampos ka sa tanang mga plano sa kinabuhi. Salamat, Scorpio. Ito arita ni Mariflor Kalimot Arguedo. Meaning sa damgo nga nakadaog ako mama sa tutok tuwin pero iya gatag ang kwarta na 60,000. Daghan kong paper bag na dala. Ang sulod kay mga vitamins o kwarta. Dayon na resibo. Dito dayon ko o market kay ako nagipangumpra. Ang kwarta nga akong ipalitir kay wansak nga bugas. Magdam ko kag kwarta pasabot ani nga motrabaho kag maayo aron ko makakwarta. Pinako nga bugas. Nagpasabot kay doon na may sulod ang sako. Nagpasabot nga naay daghang kwarta ang moabot kanimo. Nya kung humay gani ang sulod sa sako o nakita nimo ang humay nga bugas kahulugan nga dunay travel kasagaran ni abroad kung dili man ikaw naa sa imuhang mga kabanay or mga kaliwat ang mga travel maispod ang imuha nga madamguhan nagkahulugan nga ay kaabunda sa imong panginabuhi katapok kag dagat ug adto nimo ihibalag ang imong kalipay. Arita ni Ilya Caldoza. Ngayong hapon nagdamgo akong mama og tubig. Nagsakay siya kuno siya padong uli tin-aw ang tubig. Ug lam kay nagsubay lang siya sa tubig tapos pag-abot sa unahan sug na ang tubig pero nagpadayon ang lang gihapon siya subay sa tubig. Sa unahan pa jud babaw na ang tubig. Pero lubog. Muna nakabati. Pasabot nga magbantay siya, magamping siya sa ang kaugalingon kay duolon siya sakit. Naapay kapakyasan sa iyang mga plano. Arita ni Maribet. Unsay meaning sa kuda mo, sir? Gidamgo ko na ako apa while garistos siya kay gidunggab kuno siya. Unya na samdan to siya padong unta siya dos lakon pero wa nadayon kay na ay naabot nakatabang. Unya ganina gidamgo ko na nabasahan kuno nako ang sipi sa kumama. Unya naay kunbo nga naa siya cancer. Unya gitago niya namo. Hope matubag. Kung nakakita kag samad unya dunay dugo nga miagas pasidaani nga dunay moabot nga sakit sa nagdamgo meaning ikaw magamping sa panglawas nya ang cellphone ko gamiton dunay maayong balita nga moabot gikan sa imong suod sa kinabuhi nga tuas sa layong dapit kung mogamit ka sa cellphone pangbubuan ka kung makadungog ka sa tingog gikan sa pikas linya bugnoon ka halos talang taon na may cellphone unya kanang mga butang mga tao nga permi nimo makita permi nimo gigamit unya madamguhan wala na siya meaning so wala meaning ang cellphone kay permi man nimo ni gigamit imposible sa kay wa ka cellphone
BNG. Ano po yung meaning ng panaginip ko? Tatawid ang magulang ko ng dagat ay yung pinsan ko yung magmamaneho sa motor. Ang motor po ay nangangahulugan ng pagkaantala. Hindi pa dadating ang iyong inaasahan, ang iyong hinihintay. Yun ang kahulugan ng motor sa iyong panaginip. So maraming salamat Bing Marina Patulin. Sa meaning ang damgo o bihon. Sure bihon diya sa kung baba. Sige na hubira. Di jud mahurot o gawas. Kung dili pa lutoon, doon na kayo ba mga suliran o problema. Kung lutoon o kanon nga lami sa imong pagtilaw, makaangkon kag kauswagan o kalipay sa pagigugma. So muna kay wala may kuan diri meaning sa bihon. So ang pinakaduol atong ihatag ang Miki. So daghang salamat Marina Patulin. Arita ni Maria Luna Trismundo. Unsay meaning anang magdam ko kag dagat niya tin-aw ang tubig nga nay mga bata nga nangaligo. Ang tin-aw nga tubig madagat man or matabang nagkahulugan nga makaangkon kag maayong panglawas, hapsay nga pangita or panginabuhi, kalinaw sa pamilya o sa mga silingan. Salamat Maria Luna Trismundo. Rita ni Maria Gimpayan Kalimot. Gidamgo jud ko dinog ng liki ng yuta unya na dakong tubig nagpadulong nga nisa kami sa gakaon nga dalan. Ang kining mga katalagman ay mga madamguhan pasidaan ni nga makasugat kag kagubot dunay kaguliyang nga imong masugatan. Daghang salamat Maria Gimpayan Kalimot sa paa sa wala nagkahulugan nga mahigalaon or friendly, malumo og balatian og paraygon. So manay siya meaning sa paa sa wala. Sa man ni Mian Jade ang kahas. Salamat.